Poliglotski način. Učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije: spalnica. Spalnica. A bedroom. El dormitorio. La chambre. Das Schlafzimmer. Postelja. A bed. La cama. Le lit. Das Bett. Blazina. A pillow. La almohada. L'oreiller. Das Kissen. Prevleka za blazino. A pillowcase. La funda de almohada. La tête d'oreiller. Der Kissenbezug. Odeja. A blanket. La manta. La couverture. Die Decke. Rjuha. A sheet. La sábana. Le drap. Das Bettlaken. Vzmetnica. A mattress. El colchón. Le matelas. Die Matratze. Prešita odeja. A duvet. El edredón. La couette. Die Bettdecke. Prevleka za odejo. A duvet cover. La funda nórdica. La housse de couette. Der Bettbezug. Okvir postelje. A bed frame. El armazón de cama. Le cadre de lit. Der Bettrahmen. Vzglavje. A headboard.
El cabecero. La tête de lit. Das Kopfteil. Nočna omarica. A nightstand. La mesita de noche. La table de nuit. Der Nachttisch. Nočna svetilka. A bedside lamp. La lámpara de noche. La lampe de chevet. Die Nachttischlampe. Svetilka. A lamp. La lámpara. La lampe. Die Lampe. Budilka. An alarm clock. El despertador. Le réveil. Der Wecker. Garderobna omara. A wardrobe. El armario. L'armoire. Der Kleiderschrank. Gradna omara. A closet. El armario empotrado. Le placard. Der Wandschrank. Komoda. A dresser. La cómoda. La commode. Die Kommode. Predal. A drawer. El cajón. Le tiroir. Die Schublade. Ogledalo. A mirror. El espejo. Le miroir. Der Spiegel. Zavesa. A curtain. La cortina. Le rideau. Der Vorhang.
Žaluzije. The blinds. Las persianas. Les stores. Die Jalousien. Preproga. A rug. La alfombra. Le tapis. Der Teppich. I tison. A carpet. La moqueta. La moquette. Der Teppichboden. Copati. The slippers. Las zapatillas. Les pantoufles. Die Hausschuhe. Pižama. The pajamas. El pijama. Le pyjama. Der Schlafanzug. Obešalnik. A hanger. La percha. Le cintre. Der Kleiderbügel. Koš za perilo. A laundry basket. El cesto de ropa. Le panier à linge. Der Wäschekorb. Posteljno pregrinjalo. A bedspread. La colcha. Le couvre-lit. Die Tagesdecke. Nočna lučka. A night light. La luz nocturna. La veilleuse. Das Nachtlicht. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.